Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Anthony. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Kajiyatli hapreng ki shpotli ki Autonomous District Council ki badon hagani kathan chatila mingi kari India kalonga badon kam bandan gawe ka committee. Kabaningkong jong Kishpotli ki Autonomous District Council ki badan hagani kathan chati lammi ngi kari India kabalalong Tripura Gazelle Heritage min hagashpotrik unailar arhajar arpsaw. Kalawan ra ekati kamat yathu CEM ke KHADC uba penyat sungsum. Hai ka jingelang kila rai ban thau ya ka we ka committee ban wanra ya ka jingetli hapreng baro ki ADCS u CEM jong ka KHADC uba punya singsim ula ong ka committee ka bakerpang ya ka bakempat jer ya ka kerteng ban pet ya ka jingelong ka we ki ADCS kani ka than. Hai kani ka jingelang Lajiat ya UCM jong ke KHADC uba apenya singsim kum unong khot ya ke jingelang ladan ru sa arngot ki banyaram usi lalmun thanga CM Kalai Autonomous District Council but upramat boro CM jong ka Bodoland Territorial Council. Hagani ka jingelang lajiat ru arngot kinong aibun Upradiat Bikram, Manikya Deb, Barma Shonknor Katripasa, u Elvin Teran MDC ka KAAC, hagani ka committee la jiru shpongot ki dekhot hakabala shim uwei na ka wei ka ADCS. Hagani ka jingelang la shim ya ka rairu bandang ai ya ka jing ya pin inam ya ki riam bar ki shat ten rai hapdeng kini ki shpotli ki ADCS bar gani ka jing pin inam ka nong chisin chisnem ka wei hadin ka wei jung ki ADC katkum ka pali kani ka long ban wanra ya ka jing ya jan. Kani ka jingelang menta kasngi kalong ban yakran ya ka e ka bakila depan ai ya ka dor khas she umentri kampo yang ka sarkar preng u Amit Shah ya ka baula ong ban pet ya ka hapo ka arpsan tarik unailar arhajar arpsaw ha ka bakatnat kampo yang kila thau ya ka committee ban ya kendu barki na kapor. Habaya day bakani na kalyang jogis pautli ki ADCS kile kran menta kasngi bakan se kendo biang sa shisian shwa kati kasngi ban ye kendo iki officer jokat nat kampo yang bakin ye kendo biang na kapor shakapor bat shwa ban ye kendo iki officer jokat nat kampo yang kinsa kendo biang. Naki media house dan kenika meeting kumba lami hakilat pathai khubor nadu mencim benai hadin ke jingelang jong baro shpotli ki Autonomous Council hapo ka 6 schedule hadelhi ila ya rai ila shim ya ka sinjam hadin bala yo bani kendu ya Union Home Minister jong kari India Amit Shah bat ban ai ki jing pensno ga jungi lingba ka jing tho na merendam na baro shpotli ki Autonomous Council. Te habide ba katu ke meeting hadalhi nakalyang Home Minister ulah pentip shingi bahapo ka arpusan terik uni benai August kemud shi benai kenti on pendep no habide ba kani kakam. Kabumud bahha kani ka jing yakren la shim ya karai ban dan ya kawe ka committee nakalyang ka Home Ministry ba ngin ya kendu bat ngi nakapor ban ya pej yakini jenit ki jenat niki benta ba her habai dei ba kini jing dawa ka jungi te habai dei ba kata nakalyang jungi ngi sodai bandan sakawai pat ka jingelang ya ka bangila khat benta ka singi kini shpo torek hangni po nongba shilong te nakalyang jungi nga so ban penpau ke jing ai kublai kerpang ye ba produce ai belong i chairman jongka Tripasa nang ta promote belong CM jongka Bodoland idon ru i deputy CM jong Bodoland CM Jentia nang ta chairman jongka Garo Hills bat baro ki CM kia dan lang hani te ngila ya keren sani bah habide kene kakam
Te kani ka jing kran mentang singi ka long betik tang ban but bien ya ke ka bangi ladep ban ya kendo ya u Union Home Minister ha Delhi. Te bat shwai kani ka arpusan terik kumbala aiktien yangi lingba Home Minister ngin persyang kat bala ban yo ban ya kendo yang sahisien bat ki official ha ka ministry ban penbek habide kani ka memorandum ke mengilap ha. Te kabaar pat nakaliang jung kani ka meeting ngila shimru ya karai bandon ya kawe ka komiti ka ban khle ka komiti ka batmai ban khle ya kani ka jing ya long kawe ka jungi jing ya teli jungi jong baro kini ki shpau teli ki atau mas council ya kani ka komiti ngimpat ai kerteng henry la shania hakini ki noelam bamenta da ka yim hibro kawe mene ngila shania bangin sa penbenai ka kerteng kamshibit te yam menta hakani ka komiti la thung advisor iba produce de Burma i belong i chairman jong Triprasa nangta Saiway advisor iba Elwin Teron napo Karbi Anglong Autonomous Council but labo chief convener yanga kum CM jong KHDC but convener pat nakaliang napo Mizoram labo ya M Laiko ibelong CM jongka Lai Hills Autonomous District Council but say way pat convener they promote Buro belong CM jongka Budolan Territorial Council but ni dan shpomut ki members haganika committee iwe de napo BTC Ranjit Basumatri nangta Himanta Larma ide i MDC jongka Lai Chakma Autonomous District Council nangta Mr. Delson MDC jongka Mara Autonomous District Council nangta Mr. H Lam Mua Nga Deputy Chairman jongka Lai Autonomous District Council nangta i Abhijit Kro ide MEC jongka Karbi Anglong Autonomous Council nangta ima Thombor Shiwat belong CM jongka Jainti Hills Autonomous District Council nangta iba Rakesh E Sangma belong Chairman HPC jongka Garo Hills Autonomous District Council nangta Samuel Changsan ibalong EM naka North Kachar Hills Autonomous Council di Mahasau nangta iba Tito Starwell Khan long LO jong KHDC but iba Purna Chandra Jamatia belong CM jongka Tripura Territorial Autonomous District Council kini ki nong kit kam kit khot ki members nang tangi don arngut ki convener but nakaliang jong aku chief convener but arngut ki advisor ya kani ke komiti kan yalam ya kani ke kenhun jong shipautli ki ADC Autonomous Council hapo North East hapo jong ke 6 schedule but ngin yo ban but din yakini ki kam banangsa te lada kalong hakanu kanu kerukom ru ngilai long kawe ngilai teli ngilai shim da karai ke baskem mene ba ngin hab be ban penken mau ban pensno ya sokar india bahkan shim ya kanika kam kam kloy ya ke ban pendap te kani di kajing keren hakabe de kata te ke baar pat ngilai keren ru bandan kini ki exchange cultural program hapadeng ki ADC Autonomous Council Baro let's say kandan kapor bandan siapo Bodolan Territorial Council kindan kapor bandan Hakasi Nesha Garo Hills Nesha Karbi Nesha Mizoram ngindan kajing yadai kabajan lingba kiniki exchange cultural program kabalai pat la pensno hangi dai CM jong kabudolan bana kaliang jung i ila ai jaka ya baro shpotli ki Autonomous Council hajaka jungki ya kabangin la ban bu kino kino ki jingtai ki jungi ki balong ki yeng let's say kum ki guest house dan ki kini ki yeng trikam ni ki office jong ki council pair but nakaliang jong i Maharaj jong ka Tripura ru produce la ai ngi ya ka jaka hapo Tripura hapo Agartala nam ta ban shnai ki office but kumju ban shnai umat sa kan mau JJM Nichols Roy belong architect lenu kpa jongka 6 schedule but ngila shimru ya karai na kaliang Tripura Territorial Autonomous Council bakin penshna kawai ka English medium school haka kerteng jong Tirot Singh Siem hapo North Tripura ya kaba hak tu jaka ki donru ki riulum ba ki paradok pasnam jungi ki khasi ki basyong hang tu but dan school dan ite nakaliang jong i ngilai keren mentak ke meeting
bana kaliang ju iru in ai ya kini ke skul haka kerteng jong tirot sing namangi shim ru ikarai hadin bala asya penpra yo mat dur sa kan mau jong tirot sing po Bangladesh tingi kwa ban pen i kani diga sinjam ke bangin shim bangi kwa penlong ya teli yaki riulum hapo thain lami ngi ke jongi te ngila ngilai keren ru ba mentatang syudap kani ke meeting nang ni ngin lek sang tai po arts and culture lariti complex ya kaban